Mama akwaba wa frame Adjoa searching mesrel. Now was subscribe to my channel. Near notification bell also for more news. Ebusiafo and the Kwaku menu na suffer in the hands of NPP4. Hey, Kwaku menu na blow. Me ni Kwaku menu is all tras and our Joe. And yasma Kwaku menu back in the NPP4 in the gown. The NPP4 so gown on the almost in the gown. Omo December so ne gown. Say Kwaku menu a seminar. No wa akosọ ne to. On starting final no fe nko ne to. No wa akọ start ne to. Na mfimfini wa so basa no kan you oni. NPP4 so tia. Omo just Kwaku menu distract you omo. Because it takes Obi Asebi na dream do. And na Vice President Dr. Bawumia kan so better na since Kwaku menu no shut up. Na ni ya betwem kura ne se na se Kwaku menu. Ghana fu bi omo wa brochire omo support NPP aban no chese Kwaku menu. Uncle school to say we want no. You said that function ye. Free education number. Oba ba akura ba be school ako free education. They be lucky enough. Do was to me akita for Oba ba. But what about those who don't have? Man before multi drama. Those days no more the omo to makoton. Omo brands and omo ba etin ye school. Why do you omo? The only man is say movie industry ni be. Just will be your support NDC abani BI support celebrities almost support the NPP abani no they are sorry. Celebrities almost support the NDC abani no they are supporting the party because of their industry no. Now we want to be industry ni. Munye cars akese, inria kese, vacations akese na moko munti min contributing bom. NCC mun cinemas, enyina mun movie industry ni yakono. As a matter of fact, abembi eniwa Motuma na so oba beka munkuma wudi no ana se mungale wudi no ni mu atwa movie eye mo ankasa mu suban e na mo acting skills na mbe change na movie industry na sanso a resurrecting mo se mo nye adan mo twa ban so munye ska inwi akese na cars akese na vacations akese na mo mutumi ye contribution e mana mo movie industry no enja na so ni na is about aban na ye na ya kan je ye dey timbe mfuna yenso yakano yenso sisi yeden Ghana ska mo kwa mo dia na muntu ye mo movie industry ni ye dia na mo be bintine ne ye hwekwe na adosu a obi akọ support NPP because NDC because NDC aban ne ba movie industry ni be hey o ma Kwaku menu reply so one ko school to wadwe mu don't na send dia na wo kanu yintin sema on the etidwa Ghana, you need short memory. A don't form a bequia brofu, a don't form a umbequia brofu. Hey, so to say, Mammy for a more a dear Kufado one dancer. What's a while once I see? Me say, a mere be bay. Ube who say, Mammy for a mucho montomaton. Oh, why nobody into my ba? Ye pese de bako school ye bewie JSS ye pese okwa SS nti ye ton yan toma na maame fo no mu twu mu toma koton ob ne batimi akọ school ni mu kura na ni school fees abano na maame fo no mu nam no mu bom mosia de bia bo sa maame fo mu framanfo de mu pie eye bosia wo bode akotwa ne be school fees enti so mu sa maame fo mu kasa Akufo Addo aban ya munja wo because omu nenim amane Akufo Addo afa e de ato ne ho so Ghana sika ne oman sika o enti se Akufo Addo so be man kora no mu Ghana ne nya so mfa so a ke problem be nipa da sane se won de won pepapa wo Kwaku menu die my you so disappointed wo Kwaku menu enka wo bia wa anko school enke se nipa we enke school hu hia wo papa enche wo ba girl no minim se obeko school enche minim se wo ba girl bebe na tifia dru no SS mu anu nam no enti se sika na mahama ba ye na obecheche ma am no se sika na do betwe school fees ama wo ba no ho Kwaku menu boa no ne fakota de kro na wo hwehwe no wate wan ko school tunim school hu mfaso wo sorry na watwe phone na wo kasa na wo de akoto YouTube amount for mehwe ne nyesika but we rev say nipa no create YouTube no oko school
Urefi na ka ye probia mana ka kire ye say MPP abanya nya wo kwaku manu enya wo kwaku manu woni mo hwe so be so obesia hwe woni mo hwe umbe so obesia hwe mumu yento abenti MPP abanya na sa woman sa lady do or actress abena vikaya yo sa lady no oye sa abena vikaya yo no wo kra ye hu kra ye pede mre kra ye hu ba abonta ba campaign ama NDC sani se hunti yanto aba na nkra na education nse ho abena vikaya yo udi no na mi refi yanto aba emfentia MPP na nkra na education no enya basa amebo because man kokko school nti mu school hu mfaso na nansen hwane ma NDC fo mora ma wo mo ahotoso se emo monya campaign aba no mafa ne easy daye be no mo so ye semahu mo nam na mo ye campaign semahu amanfo abrem amanfo ntie mo they are tired you know why wo kwabo Mahama din kura no amanfo bu ofu because Mahama no enye se wa betena so pen enti enim na mamuo me say dey me come say NDC wo NDC president aye lusu no President Atamils yankopon fa ne krense man no na wo ye super duper ono no na wo ye the savior of NDC ena fofia anto ata wo firi mu enti mo party no egu mo party na egu o ana mo hu se egu eka mo kwete kura na kebe ya kamba kwete enso so no e wo sam de aya na aye enkura bebrebe omugu Ghana ko school muntwe school fees enemies of progress mo se mompe yen fa akunya na madwo Mahama no be chiche sika na mamuni na nkura ne nam street mu ntonsiu abre wo so mugu school mu me say ekufa de so wa mo bre bia ama Ghana mpo no man kwa ne ko school a me say ye beto ama no ena ai me kai say time one na ba womia ne yo se musia asantefo do monto ba womia asantefo nto ba womia ho o asantefo mu me se ba womia ye to ma na sa to ma ne biem ye asantefo nya yiyi mu ye asantefo ye ya frafra nti ne do so no me ne ba busiafo ya nto aba ye kokromotiwe me twitwa to atwene ye beto ma ba womia na wa beto anwuma papa na wone na ado astart no o ma ba beto so mo mpe no kore wo kwaku manu o sale awu ko hwihwihwi wo de o teka awu ko hwihwihwi saban ne sese sika ne de ma wudi na wa anya wo kwan yi a wo be kwakonya accident saban ne sese sika ne ma wudi na wa anwene wo man ne ho a eya mo refi se nyam kwa na moto aba ho de illiterate ayamo mo nam na mo ye campaign na mo fere fama so mo ko ne ni panwene ye ho